Kadukan di mobile jong ka Sony Tech Park pariat komplek kabadan hamot pran kala sya lute na pang hakibriu ki bom laban tip. Uba rebel pariat try kene kadukan ulayathu baki mobile ki bala sya tu kentup ki mobile ki baremdor kala kot sya ka arpulak tengka. Utrai kene kadukan hakabadan kong ulalap baka shutter kala pli namar ki tala kila sya penpaj. Bat enda haba ularung syapo ulalap baki senduk mobile kila sapriang lut hamadan. Habapit leng baki CCTV kamera ki bala pendait hapok kene kadukan layo I ya wei ubriu balayat siki benta jong ka CCTV kamera bat ula penpait no yaki. Utrai kene kadukan ula ujor no syaki pulit bat nakaliang jong ki pulit hadin balayo iki jing ujor kila sedang ban perlong iki jing tokit bat tuet iki briu ki badan keti bantu na kene kadukan mobile. Yung piyo jitip ano por ba? Ay, yung tip naman yung step ako por step mo pantri dukan. Jadi iba tala lain. Entah yun. Ni badap terus belakang sujia di kan mobile bodi hanya jadi QCO. Ang sedap sa satu bin badap dari mentah hadin takan no kapoi sa dukan ni. Hanai dukan ni khmat kala ade ang de balong safe side ade. Maka di hamin makran sebab kulit patuling hani manga janmit mah dalam 24 hours ke degai cara tendrai ngalongo yang ni hakmat kang yo ban lut ban uti ni pan khmat ni tang sedin ni kal cutum lo ngai ba ka jing saluti habal adan ka CCTV ubreru idan jing ting syuk mentah ayu hidaman ang tapi hendai jingbo CCTV mentah lo mentah gibriu mentah te gibriu wala bon start bam try akan kodon jaga CCTV gratis banot bayar ande CCTV ngade pendai ande ka onot ya ka main box kila sim de ande gitu gibala kam trim ni kampan itu ande gitu gibawan ndo te sai kimtip ka ya to ka box we ni kumulong te ngila abuk nang CCTV banyada ya kata kajing te long kumne babu kumne kam tan jumot CCTV we ya mentah ki jaj mobile yu ba phi la ja la se aja mobile de bro ki brand jong Samsung company ka Oppo company ka Vivo company ka Realme Redmi Lava na tabat ka Tecno kanu ga jing julor ha kene se ke jing no tolak te mata phi la ai complain na am la ai ko payas ko mentag lai wan na big lawan ko jong ga te phi la betu ayu ki syam na ka forensik hadin baki lawan hapo spot ne em kumulong mentah ni forensik jana na po kidang ya tekam kan ki kai ke bayu dengan patik kai ke nama dengan patik kam experience ni kam dengan patik dengan siapa hai kai ke baki mele nak yang jong forensik department te kum no phle hadin ki police ki la ka forensik te pi expect kuno ba yakta ita ka report ba nyo la expect report kan wan be ka babahai bi namar ba jale ini proses baro ke kumulong ba nakalian gini ki mobile bila kan main nomor ta try la ka police department ke simkia police man try tang po rising try adi ban yo ban tem namar ba mobile namar di track EMI gitu ini nomor mah ini gitu kita akan track mobile ada di beri kan kamu itu mobile kata police department ke simkia tenga yu iba kat kum to CCTV ngi ibul adal pa ubreu yu kem ta suspect ni tu ubreu na kidan kiwai try nudi tang tu jen kia try ka jupet ngate kumolong i po dukan pi di kai di jom khmat ni ti ngatrai kiwan bun try nudi mari yang tu wei ban lang tu suspect tu kena wei la ban tilang tu ba mi apa CCTV try dekan tu telah ban tulget no tu wei la ban wei sara wei la ban yo ni ki babun marwei ka kam de mane marwei try kidon be galai sangut intan ta kum kini ki kam ki ladam ki dak kisen hakipor men singi ka jing suspect bakiwan ki brio ki wan kli wan ki pidan am kata ai me kata ngimla ni ban suspect na namar ba customer ni hapan ini customer ni hapan pediang wai kom de do ba kom no wan wan sparma wan ni hapan respect di customer ngimla ban musni customer ada dia untuk kata ndai customer ni pediang de welcome ba bahag hakipor ba phi so ban khang mot phi dadan ek jing pej bah jing pej paniat
nomor hadupan ini tengah te nomor ba ki song di pasar na betul. Tengah duan tang stop di pek tang stop. Hende dah skipet begini di pasar di lembaga bisnis ka pipet gini deh. Sila itu kata jumpi. Mga di Dasan Pariat. Ayun pa, ayun to. Yan. Tignan na kanito eh. Camera pe. Saya buka kan. Ada di gitu. Dan di kecil. Kalau ke truk stop kemudian. Truk stop deh tu bayi langsung mistake itu di truk kemudian. Itu